Okay, kanze mbaye cyabazinduye my friends twacuranze twabyiniye ariko hari cyatuzanye Amuse Singapore Nikatsu Da Premier GT XYZ Films Vertically Entertainment nabateguye cyane aracyari kimizi mirefu na African movie hafa ngaho ndetse anga mu gutangira bakisa ngo iki headshot shoti nukurasa head ni umutwe aho ngaho mu bihuze mugoragose muvanemo izina bahaye kiboneza mvugo saga mu gutangira hari muri gereza imwe ahantu runaka harafunze haradanangiye harabaje nababwiye filime ngiye kohereza umunsi wa none ni Totoro muranyumva neza ndaje mbereke ko rwose ntandukanye kandi mbishatse byose byashoboka kubari barambuze mwese moze ngo musaza yagiye muri bya seri kanze mbazangaha mbereke muri iyi minsi sha harabo ngiye kubyukiriza icumu nkabatabariza baje ku ruhande karacyatangira muntu uri hanze agira vuba batatu gatangirane zitwaza ngo urabona kandi ngo njye sinamenye bazakora amafoto na polisi boss barebe neza witonze n'abana aya maso yabo yose kubasa ku maso uhafate hose uhibuke ntabwo nzi ufungiye anga bano bana bakoze iki kuki bano bana rema rabibutswe ngo barebe neza ubitegereze ubibuke neza ni imfungwa ari muri kasho ya wenyine nuwamugaye yamugaye ijisho ndahekana faga ngo nikaricho ukavuga ngo ndinsibeje bamugaye nabo dore muri iyi minsi byarakomeye ufungiye angaha umunywa atabi amenyo yose yajeho urubobi hajya n'urubobi n'uruhimbo hajeho uruhumbu yarahumbanye kumbi nyuma hano aho polisi bari baje indani muri gereza ushinzwe anga amasuku yavanye yakuma imbere hari polisi wa mbere umuseriveya cyuma mu indozi ashinguzamo amushinguzamo mutarawuciye ucumutsi aha nta mfungwa yavuga sasu ndani muri gereza ndani ya gereza asasu mfungwa bundanga zirakora kubona kwiyahuza bahaye polisi iperereza detective baramuhaye ari muri gereza baramukoma detective nabazaniye kubwenge akanakubwenge kandi mu mfungwa amasaza arakora kandi ntabwo imbunda itoranya cyane ko imbunda itagira ubwenge bagabo nakiyahuzi bavandi amafaranga muranyongera mwamaye makeya polisi hasi mfungwa zirahangaho mutima ntawo nta mutima nama nta santima umugani wa Mukaritasi bararasanye wari ufungiye angaha vanekunda yitonze ku ngufuri arayimena irifungura undebere ukuntu bafunga ya marembo ya gereza yifunguye ku gihe cya Petero aje uyu munsi twamukomesha amarembo ya kera ari feke muri iyi minsi haje version nshya maze iminsi aryamye ni kihebe ntabwo nzi kandi arasira iki afungiye iki ibyo ni mu bimbaza mukanure cyane uhumbya ni uhomba asigari nyuma y'umupolisi bamaze kurasa bakomerekeje ngo umutekano hase yemwe mwakwicaye mwanze guti kuzo ngo ntago mwakwicara afata imbunda yishyira hano neza abagabo nta byisoni ubundi hari imfungwa hari ibintu umuntu akora ukabona ko ari umusazi buriya gusara ntago ari ukujya mu muhanda ngo umuntu yirukanka azi imbere y'umupolisi cyangwa abanze mu mitsi bisuzume amafunzo yakoze abanza ahesha agaciro cyangwa akayatesha kimwe muri byombi amukura iryinyo ararijugunya kurafande rimwe rizira rya kabiri yamukubise mu gifu
tugengeye kugutamba nk'abandi bose kora mu kanwa ngaha mushinga intoki ku rurimi umugabo mwishe nabi nanjye jangaho aritabariza wubwe aritabariza nta kintu kimukanga afungura n'amarembo yose afungurira imfungwa zose mufata imbunda mwese ndababohoye mwitahiri ukwitambika ubwo nawe umukoro urakiza hari ukubohora imbohe zimaze iminsi zifunza benshi barakatiwe zeru aho tayari ni ugutaha kamambayambaya yafunguye imbohe zose arazibohora ubwo tuyitangiye amva afata imbunda ariko kamataga ni wewe murakoze boss afunguye imbohe zose zibanza zikora urugamba imbere arababasanga bageze ahangaha abaseriviya karabaye mama we bakise headshot isasu mu mutwe arakokinga fande araboheje abanze babamarane we araza nyuma Ndabaye uwo munsi ndakubwiye abagabo barahanye bamaze guhana nk'umunyabwenge yivire yatuje babahenze ubwenge baragonga nawe ariyiziye yiturije yivirayo icyabereye uwo munsi muri brigade nako sori muri gereza muri saa moya n'igice zicyaha hafi ntabwo ndamenya umugabo arazira iki bamufungiye iki kubanga amaseriviye yarasigaye we ntateganya no gusiga nuko bari inkuru uzajya kuvuga ntabyo ashaka headshot niko bakise karacyatangira ndetse anga mu gutangira tuvuye aho ngaho tuzakono ku ruhande hakono hari uhari ni muzehe Mirabyo hakono muzehe Mirabyo ibyisi byarakomeye yavuye mu mujyi yibera mu cyaro yaje gusanga Muhima kuhaba bitoroshye Muhima bariba cyane yibera hangaha mu cyaro arahinga intoryi n'inyanya kiberaho kumbaranga ku mazi hatuye yaje ku ruhande ari uwabona hanga ku mazi hari cyo yabonye hano hani wanjye haje iki yabonye hakuno umuntu utumva nimba yapfuye nimba ari muzima nimumbazi kanacyatangira kandi akabazanye my friends nakejo bundi nakuye umwaka Jesse Gemba filime zimaze iminsi 2 zonyine zigeze mu gihugu ziza ari ingege nyine zagenewe ndetse nibwatinze hamaze guca hameza 2 wa musore bamutoraguye bamusanze hafi y'inyanja hakuno rwasagana nyira mwiza ndetse n'umuganga akora hakuno waravura yaje ku ivuriro ibintu byarakomeye abanyazi usanga dogiteri uhembwa amafaranga menshi cyane atwara igare gutunga imodoka iwabo ntago ari ifiyeri parikingi ihenze kurusha gutunga imodoka abantu ni benshi mu gihugu parikingi irahenze parikingi yo hanze usanga ihenze kurusha essence kandi ugiye kumburanya wagezeyo ntabwo gukimumburanya saa ku ruhande yaruhari nimba muzi filime mwabantu mwe ababonye Melanto Warrior na Raid Redemption ni filime turimo kureba umunsi wa none uyu musore ngenda muzi ni indwanyi hano arurwaye ndetse urwari yangamare ari muri koma amaze iminsi amasaha ari 10 minsi gahita ntabyuka ntabwo nzarwaye iki ariko mwe muze kwitonda byo sanga mu bihuze haje wa muganga twabonye je kuvura amaze gutaha haraho yaje ku ruhande afite ibiraka afite amavuriro arenze rimwe akoramo afitanga umurwayi uri special itaho wenyine jahitannya berantakan wihangane ko twarakudoze ntabwo byagenze neza
bamudoze ku mutwe bamuhata amakoroshi afite inkovu ahantu hose. Ngelakuin ini ke kamu. Ese ninde wakugize gutya? Sebenarnya kamu siapa sih? Ese ubundi uri muntu ki, urinde? Who are you? Namuzi n'umuntu batabaye gusa bamutoraguye mu mazi ku nkengero. N'uyu munsi ntararyuka, hashize amezi 2 ari muri koma kamatozi. Aragenda akagaruka umuntu akiryamye masaha ari 10. Numugira neza uwavura ntazo umuryango we, ntaranga muntu yamusanganye, nta kimwe kimuranga. Araryama. Kuryama hanga hano kubanza ukagira ikintu wenda uhugiraho ugasoma, wenda amasaha yakufata ugasinzira. Buko aryamye wanga avura. Umutima uratera ariko we ntiyumva. Yafashe hakuno kubimuranga nk'umurwayi agira ibyo yishyiriraho. Hari ukuntu umurwazi ugasanga amazina yabuze ukavuga uteke basi ngiye kumurwayi ndwaje mwise Pikiji cyangwa Shanifab. Aho ni mukuru ya Pikiji. Bose ni babyara ba Medi. Urwaye ko aryamye disi ntabyuka. Ariko ngumuganga mu nshingano ze n'ukuvura. Ibindi byose biza mu nyuma. Amasaha ari 10 buracya. Burira buracya, burongera buracya. Ka telefoni karasona ko muganga. Agakuraho. Musore ararwaye ntabyuka ntavuga ntinyeganyeza. Muganga arongera araryama nuko aryama. Muganga urwaye tangiye kunyeganyiza intoki banza agarutse ibuntu kwanga ahinduka muri we, tangira kurota avuga ati mbabarira ntabwo nabyifuje, ukashidukiye hejuru. Kandi ubundi umuntu uvuye muri koma kenshi aza hari ibice runaka by'umubiri bidakora neza. Yarashidutse ashidukira hejuru, afite umwenge ku mutwe, nimba ari isasu nimba ari inkoni. Yewe hano wari uryamye nuko aryamye. Yemuko yewe di araguruka yitonze. Hano ubundi ku murwayi uba wambaye ubunguri, yikubise hasi ntabasha kugenda. Yego ko Hello. Yewe babanje kumusuzuma. Ntabwo nzi kandi uyu murwayi gute yaje ahangaha. Ini di mana ya? Ndi hehe? Kamu di rumah sakit. Uri mu ivuriro. Maze iminsi uri hano arwariye. Saudara. Ufite umuryango, harabo ukomoka, mufite bene wanyu mbwira. Navuga. Kalau nama kamu? Amazina yawe? Ntazi amazina ye, ntiyibuka. Ibyano hasi kubimuranga biri aho ngaho hafi. Handitseho Ish. Sumayiri. Ismail. Nitwa Sumayiri. Na amazina muganga yari yamwise yapfuye kumuhimba. Amazina yawe yanyawe witwa nde? Ari asa yawe nawe nakwiyitiye. Narakurebye mfa kuguha izina. Fatanga aho wirebe. Sebentar ya. Sandagaruka mu kanya. Hanga yirebye. Nawe ubwe ntabwo azi ni gutageze ahangaha nagabyibuka. Sasa habaye iki? Byagenze bite? Mwe mwitonde muri filime mutuje. Muce bugufi. Murebe muryoherwe. Tujya akora kwibuka. Ana amajwi yumva abana bazandukanye. Byinshi mutwe byivangavanga. Haravuga ngo babarira. Byose bizatungana. Niyibuka neza.
baje ku ruhande abanze asuzumwe. Ismail, kamu boleh bangun sekarang. Ismail ubu ngubu wahaguruka areguka. Kagasore my friend is n'indwanyi. Hey, sinzi impamvu mutamuzi. Ini buat apa ya, Dok? Ibi ngibi ni ibyiki? Enggak, cuman buat jaga-jaga aja. Kubwo umutekano wawe nta kindi kukurinda. Precaution. Nama saya Aileen. Nitwa Aileen. Anyway, kamu pakai baju dulu deh. Sawa, gira vuba wambare ugire bagire. Kumbanga ko bigaragara afite ibintu muri mu mutwe, nimba ari isasu, nimba ari ibiki, ari fragment simbizi. Nge nimumbaze icyo mbona ngaha mutabonye muzantunga urutoki. Yaje hano hanze umurwayi yagiye. Umurwayi aragiye cyonje kiragaruka. Yewe muga habaye iki? Urarushye? Cyakananga cy'Imana. Zore cyiza. Ntacyo. Tugende nta kibazo. Yasanga dise umuganga yikundiye umurwayi kumwitaho. Buriya hari abaganga mu rugo ugasanga n'umwana mwiza adakurikiye inote. Uyu ko ari ahantu yibuka amazina ye, ntazo yaturutse nihe, ntabwo ubwe yiyizi. Ariko hari amashusho mugaruka mu bwonko y'abantu runaka n'abatabona neza, abona ari biyeziyezi mu maso. Ntago abari bamugenzi neza abone kubona bose muri mu bwonko, bari muri 2D, kandi ubundi kugira ngo umuntu umurebe neza ajya muri 3D. Muganga ahangaha Jadi gimana? ese ari cyo wibukara? Hari ikintu wabona kimwe wibuka? Wapi? Aku ngeliat bayangan orang-orang. Ndabona ibicucu mu mutwe. Ibicucu. Aku masih nggak kenal siapa. Byose mbona nta kimwe nzimo mubiza mu mutwe. Nah, Yewe umva. itu tuh Do. tempat di mana Pak Romli. Hariya niho muzehe Mirabyo yagusanze. Itu orangnya, Sewe rata muzehe. Romli. Muzehe ni muzehe Ruburi. Romuri. Kalau mau berterima kasih, mulai Rwose ujye umushimira cyane uriya musaza yakwitayeho. udah santai aja. Amba wikwivunira ubwonko utekereza byinshi. Tujye kurya ndashonje. Nimba utazi wavuye ni hehe ntiwigore ujya kubyibuka. We byihorere. Ndetse bwatinze tuvuye hakurya tuze hakuno. Hakuno ku ruhande bibitse hashize amezi 2 arenga. Hakuno harabahari. Hano hari abakora urumogi ku manywa y'ihango ku bagacuruza ni business. Sabar, Pak. Hano hari abacuruza urumogi ku mihanda n'icyaruno na rwa pikiji. Ufite business. Mwana twarahombye abakiriya bakibone kubanza baravuga ikindi kintu kitari widi. Bagiye kuri mugo abasaza mwana. Kubya kuna ruwaje. Wa mugabo twatangiye muri gereza ateza akavuyo agacika yaje hakuno. Sabar. Itu kuncinya kalau Murwayi we. Rwose uko bigaragara hangaha intsinzi yacu turimo turayibona. Impumuro yayo. duduk. Mwicare hasi. N'abapushayi. N'abarara. Ku muhanda nijoro barakora business. Bari banari bitunze. Saya makannya. Okay. Kanjanga mbere cyo mfite niki. Kanangire. Banangaho duti twa chopsticks tumwe barisha. Tumeze nk'imishito. Oh, Okay. enak nih. Ibingi biraryoshye. Ntabwo nzi aje kubashaka hiki. Aje nk'umushyitsi. Mau. Oke, Mr. Lee. Saya hargai kedatangan kamu. Rwose ndakubaha gusa kumbwira ikintu cyanjye kinaciye ku ruhande. Terus kita selesai. Ndagira ngo ibyanjye nawe ukure mu nzira. Masuknya. Ngwiki Senjata dari luar. imbunda zawe n'umwanda w'abashinwa. Dan ini. Kandi ikindi nanone n'ibi ngibi Tidak murni.
umwanzuro w'amavazemo amazi wacayuye simushaka. Nama lu. Nkeneye nkore business ishingiye ku mazina yawe business nzima ariko warabyangije. Lee. Setan laut. Bakwita ngo ni daimoni yo mu nyanja, si devil. Lee. Ayah dari. Ndetse ngo uri se w'abana babyariye mu kuzimu, father of hell, se w'ukuzimu. Yang menghabisi lu, itu poin buat gua. Ndetse rwose mikano kanjye ubwanjye baye nkukuye mu nzira. Nanjye jya waramutekana ndimo ndubaka. Orang-orang. Jeka kukinasha n'abasore bari aha ngaha bose nje mu nama nawe. Sitting sama lu. Impamvu njanganya ngurangize ngukure mu nzira. Nyene muri business mwirukane nguhashye. All these people Witwaje bano bantu bose. and the people outside. Nanjye mfite abandi bari hanze. Kumbanga mu ntambara ebirara bigiye kuba byakoranamo mu mujyi. Amasaha y'umugoroba. Udah gua aja. Ibi ndabitunganya. Sasa kuno Lee uje muri business arabanganye nabo ariko nawe hari abamuhiga. Kumbe ntabwo yaje wenyine nabarara ku mihanda barahigana nabarara. Lee afite indwanyi yitwaje, afite indwanyi ze, ye ndembo mu mutwe rimwe. Ntago yaje wenyine muri business aba yiteguye. Fitanga umukobwa ufite icyuma udahubuka, icyuma rimwe umukobwa kirabangutse n'igikobwa nabarara bakise headshot ko tukireba na Premier videos yakuzaniye bakuzaniye utw'ubwenge kuno hanze biracyakomeza ndembo. Fera beto na mikini ari my friends. Fera beto ku muhanda ku mugaragaro bundaga nimwe ntabyo kwinginga nta no kuzubaza. Arahanagura hamagara abandi baveyo tanga sinyari. Hano ku mihanda baracyayipfa kugira ngo umwe amenye ko isoko aryihariye wenyine. Barapfa isoko. Babajanga basanga yikanzemo. Afite abasore bake cyane ako baza akazi. Ni Lee. Tangaha muno cyumushito yarishaga chopstick. Uyavana yimbunda. Nimwe mwirugo n'umushito bawuteye pikiji nimwe urabizi to kubise mimbweti yazana agasuzuguro aritunganya yitonze abagabo zirahemuka yewe niwe hakuno sasa Arunondi baramwegera nabavuga ukuntu yazanye n'ahaduyi. Urabizi ngo ibisa birajyana Ondaleo China ya. Umwanda w'abashimwa sha sasu bandi boss arabahereza. Yewe buretse muvandi nako boss wait buretse rwose ngubwire Buat lo. Tamakuru ngira ngo nguhereze wa munsi ucika muri gereza. Ada orang sekarat di laut. Baje gusanga uwo munsi ucika muri gereza hari umusore babonye wari aryamye hafi y'inyanja ku nkombe. Intinya informan gue. Ingingo yanjye ni Orang ini. uwo musore ngo yarahoze ari hafi yawe, ari umuntu mukorana mu kazi. Sasa wakananga twabonye bise ngo ni Ismail baramubonye. Gue boleh pergi ya.
sasu hafi y'intoryi. Bos, jangan yang ini bos, come on, bos. Bose rwose utandasira intoryi nakwinginze, ntabwo ndabyara, ntabwo nakubeshya bose, reka rwose nakwinginze. Bose reka byari imfura yanjye bose, utayamena. Mvuza make ariko ko ntara yavuga uravugishwa kubera iki? Ko ntara nayo arasa amavi yawe. Bose rwose mbara kwinginze nakunze gutanye cyo utayamena, utamene vinga seruka yimena yivi ryanjye. Okay. Sawa. Kasih lu kesempatan. Nabwo amahirwe amwe, one chance. Pergi. Gutwi yarakubaruye, yamuciye ugutwi. Yewe gatata we. Nago yagupfushiriza. Now you can go to the hospital and check it out. Jya ku ivuriro maze umenye niba koko uwo musore ariyo arwariyeyo. Jya ku bitaro byahangaha mu mujyi wacu. Arikomereza. Yahari. Ntabwo nzi kandi amabanda ari mu mujyi bahuriye hehe. Ibandi bise ngo ni Lee. Ngo riramuzi. Ndetse umunsi ricika muri gereza niwo munsi umusore yasigaye ku mazi bahamusanga bamutoragura. Yaje ahangaha kuroba amafi. Ariko ahangaha yazanye imeze nk'imbeba. Yazanye bumwe butoya. N'indagara niba ari indagara niba ari isambaza. Bumwe buhumura neza. Kuri ba nyirabwo baburya. Kumbu ko yaranga ku ivuriro Airini yumva hakurya mu ivuriro ryabo hano hari uwashanga guteza akavuyo. Haje wa murwayi Aruno. Lu punya mata kan normal kan, mata lu sekarang lu. Ahanga Aruno ngo murarakeneye mu service yihuse nagategekene kujya ku murongo. Panggil dokter. Hamagara umuganga zanga mu mvoro gutwi vuba vuba. Ihangane murwayi bantuze buzanga fomu. Apalagi sini. Afite mituweli nta miteri basabye kunyine mbikura. We moko. Gira vuba vuba. Tenang Pak. Amva boss. Apa lu bilang apa? Ngo ngiki? Tenang Pak, ini rumah sakit. Banzu tuze. Gua dengar apa tadi? Nago nkumva neza nkora iki? Uruki ku polisi. Security. Mohon tenang, Pak. Yewe tuza. Baje kukivura. Gifite akavirushaho. Cya Arunondi. Sakit banget deh. Mwana ndimo ndaribwa. Ururara. Dok. Moga. Gua denger Numvise ko ada orang sekarang mwabonye umuntu umeze nk'uwapfuye hafi y'inkombe. dibawa ke sini. Muza kumuvura. Di sini. Mwabamuvuriye hano. Saya merawat banyak orang. Ahangaha mvura abarwayi benshi. Jadi bener ya? Ada anak panti. None wanze ko uwo murwayi yageze ahangaha. Uwo mwataraguye ku mazi. Masih ya? Uri muramisha. Selesai, Pak. Bapak boleh pulang. Amatara bisaba gasigaye ushatse wagenda. Buretse ariko. Gimana dokter? Wihisha mbwira uwo murwayi ari hehe? Gimana tuh anak panti? Aherereye he? Saya akan panggil security. Ndahamagara abashinzwe umutekano. Security. Panggil. Sawa. Panggil. Hamagara se. Security. 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 Sekarang lu lihat gua. Deba rero. Lihat gua. Deba hano se. Ini sekarang lu kasih tahu di mana tuh anak. Iki ni imikino ahangaha. Karena gua gak punya banyak. Mbwira uwo murwayi ari he? Tahu emang lu sengaja pengen main-main sama orang. Keretse nimba ukeneye ko nyine dukina imikino. Kwicundebe. Mbwira. Taragira aruwaje. Wa musore Sumayiri. Sumayiri. Kiramuzi. Cyaje kumushaka. Gak apa-apa kan? Zenezara. Banga nk'umurara ntiyagupfushiriza afata ko ni icupa. Nibwe ku mutwe icupa rya nyabyo. Cupa mu mutwe w'umusore kandi afite ikibazo mu mutwe nameze neza. Mera nkaho ataye ubwonko, taye ubwenge. Tubwenge mera nkaho hereye niyumva. Garutse. Garura ubwenge kiramuhaye mu mutwe. Agarura ubwenge. Namuzi ni umurakare ku kirara. Ku kirara. Ni kururara rwa Runo. Kivana y'imbunda cya Runo. Kumbunda. Mbunda. Rabangutse umusore. Magazini hasi. Muri chemba ryavuyemo umva we. Nundi munsi arabangutse afite speed. Afite speed Sumayiri. Sumayi.
afite supidi arabangutse Sumayiri kwica umuntu ariko ntabwo bwe yibuka ni muntu cyavuye ntabwo yiyizi ariko arabangutse Aruno yikanzemo biratandukanye harimo difference ubundi kuri iyi si nta bintu uzasanga mu isi bihuje ibintu byose 100% naho byabaye ni nayo mpamvu buriya Imana iruta Yesu kubagatashye sama orang tadi. Reaksi kamu tadi bikin aku khawatir. Rwose ujya mukanya witwaye byateje ikibazo undi munsi ubikoze byatuma abantu bagenda nabi kuri bo Ada baiknya mu yandi magambo ko ari hano ntabwo umutekano w'abantu wizewe Jakarta. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu di dalam ndetse ahangaha ntabwo yahaguma Jakarta. akirimo kuvurwa niyo mpamvu agiye kuba yapanga kasih tahu kamu ajye kuvurwa mu mujyi ava ahangaha mu cyaro kamu twabonye mu mutwe wawe mu gahanga hejuru harimo utuntu tudasobanutse ada yang nggak bisa dikeluarkan. Ahangaha indani Aku pengen mwicwanga. kamu ke Jakarta. Rumah sakit di sana ada fasilitas untuk keluarga. tugiye mu gihe aho bafite ibirenze ibyo twe dufite ahangaha nk'ivuriro baguhe transfer bakuvure urabyumva ute Ismail, Sumayi Zezenge we Ismail, afite ukuntu ahangaha burira kure mu ntekerezo jadi gimana? ntiyizi ntiyibuka Gimana kalau aku ternyata ese mbaye ntari umuntu mwiza kuri wowe sama aku? waguma hafi yanjye mbaye mwitwayeho nabi ko siniyizi wagumana nanjye Ismail, Sumayiri we bukan orang jahat. rega ntabwo uri umuntu mubi Aku sebenarnya nyine nkeneye menye uwo ndi we usanze narabuze ndi nk'ikihebe janji cyangwa ndi bihemu jawabannya kita pasti akan ketemu. se ngubeshye ngusezeranye ikintu kimwe ko byagenda kose niyanjye neza tuzongera duhure aho najya hose arashima umuntu wamwitayeho Sebelum akira rero telefoni yijyaniye agiye kujya mu mujyi agiye kwitabwaho avurwe cuma ada satu nomor di situ. aho ngaho nimero imwe yonyine kuri telefoni Jadi setelah kamu ketemu sama apa yang kamu cari, numenye uwo uri we bisa nyusulin aku ke Jakarta. uzaze unshake Belum pernah ngerasain macet kan? ese ko ugiye kujya mu mujyi Jangan nyesel ya. urajya ahantu hari abantu benshi ugiye ukuntu hamera Kalau ternyata aku jadi dokter, nanjye mbaye umuganga mwiza ukomeye mu gihugu cyacu bisa ngecek gratis lagi. amva we uretse taravuga byinshi ndetse umukobwa mugeze umwana mwiza uragande shimiye umusore ataziranye adaterusa namwe amuzi Udah, ye tenang ruhuke rega aja. tuza humura Aku nggak bakal terlambat. ntabwo naguta sinzagusiga disi cyarize nk'icyana gito ariko uzi umuntu ukwitaho utamuzi sinzi ntibyoroshye ni akana kita disi ko kabonye ko bisekeje umuntu w'umugabo urira sawa dore ahangaha basanze harimo ikibazo mu mutwe wawe akeneye kuba havurwa ndetse uko aryamye aho ari hose aribyo yibuka nibyo ahangaha ubona abantu barwana abantu bica abandi abana bafite bimeze nk'abarifunze ubwana buto b'u Rwanda mbona umuntu umuri imbere ntasi ninde Kamu belum. Ismail. Sumayiri we indi episode Kok bengong? kandi gace Bengong? usa neza ra Maaf. oya yewe nyihanganire nanjye sinjye turome yamfata gutya nkatoromoka mu mutwe ariko si njyewe sasa banza kwanga kubwo myiza gasigaye hari ukuntu kagira gutya kamureba ni mwiza Nah, ini dia nih. yewe imodoka y'injyana ni iyi ngiyi abajunjamye ntaza bagiye ni hehe baravuye barajyayo tugende rero barerekera kumbanga bagenda bari mu gihe bagenda hano arababonye ku muhanda hari abantu bamwe twabonye barwana mu mujyi rwagati babonye umuntu hakurya barabitambika gusa meze nk'aho mubonye hakurya agenda ku muhanda baramuzi sasa nakoze impamvu nyinshi Sumayiri ari abantu bonyine bamuzi banamushaka nimba roza ari umuntu arasimbisi yaje aha ku ruhande arihagararira bisanzwe nta muntu azi ntazi umushaka ninde nta muntu baziranye hari uwaje
Yewe sha. Udah. Yewe mga. Ngapain kursi itu? Ngapain kursi itu? Sini. Ese kuri aho ngo dutahe sha. Ayo. Urigunze tugende. Arerekera. Kubanga ko agenda. Umukobwa yagiye imbere ye. Werekeye agiye mu kazi. Avuye mu mujyi muri Jakarta. Haratashya avuye mu murwa. Ndetse umurwayi we yamuhaye isenga amugarukane muzehe mirabyo. Tasha neza afite akona gafoto ke. Nasuma yiri umurwayi naso umukobwa. Tubonye ari abarabona umukobwa agenda. Nasuma yiri ku muhanda baje bakurikiye. Baje bakurikiye imodoka irimo umukobwa. Ko bagenda. Apa nih? Kine cyangara. Ku muhanda kandi ko bitambitsemo. Baparika imbere ya bisi. Babonye wamurara ku muhanda mugenzi wabo bashaka. Ntabwo nzi banza arabambuye. Na bisi igenda. Babaje bica. Bafite bashaka. Ntabwo nzi kandi abagasoma ireba koze iki. Kuki ahigwa. Baramushakira iki? Harimo na Sharuno. Mana dia? Hari hera. Abdi. Abudu. Abdi. Abuduru we. Abuduru Karimu. Maria. Ari hehe mutubwire urubashaka. Batumye ngajya gushakwa. Arukenewe. Ntabwo nzi kandi bano bagabo mu musore bakoze iki. Ayiri Karame. Sumayi we Karame. Umushoferi baramurashi. Barikiramo. Bafite imbunda zabo. N'abaraza. Mu baturage muri bisi. Cyane muri bisi barashe nta gutoranya byuma kuri telefoni. Bisi yose bapfa kurasa nta gutoranya naki. Muri bisi. Yewe ga data we. Dani muri bisi. Amasasu ni menshi kurusha abantu. Ibi bigaragaza ubuswa no kujenjeka. Yangana atanisinziriza. Nahita mwera. Mukobwa nge nahita mwera sinkubeshye. Nahwera. Ade. Jangan sedih. Jangan sedih. Bagabo nta mwana nta kintu basiga. Yewe mwa. Nyoko yasanze Imana. Bunda hafi y'umwana ku mazuru. Rijyamo. Bigabo nta mbabazi. Buretse. Abaye umukobwa buretse. Ko bwahamutse. Bamubonye n'umurara bashaka. Mana Abdi? Ari hehe Abudu? Abudi. Nsikandi woninde. We urushyi. Buretse. Wa mugenzi wawe mwari kumwe ku ivuriro. Nawe uri aha ngaha. Namusize mu mujyi. Ntabwo twazanye. Barishyiramo. Barangije kukana. Babanze bamwereke ko imbunda yabo ikiri nzima. Yewe we. Barara nta mikino ihari kuri bisi. Abo ko bakaje baje bakurikiye bisi zirahenze. Baje na velomoteri yabo. Ubukene singeso. Yewe mwa. Ugiye hehe? Muzeberetse gato ndaje. Nabo uyu ntazi ko imbere ibintu byakomeye. Bakeneye Abudu. Nimba Abudu uyu nguyu sinzi. Uyu ni Sumayiri. Ndetse muri bisi ndani abantu bose babarashe. Mfite ikibazo mu mutwe. Amagara y'Irini yaratanye none kumwibagirwa. Janga muri bisi ndani ngeze hakuno umukobwa Irene ibigabo nta mbabazi.
Imana ishimwe ntago ari we. Nanjye narimbabaye ntabwo nzi kandi ari nari hehe. Ayiri kiri aho ngaho yumva hanze arabaza bavuga mbese muyitwike sha irananuka no kunuka bose mubatwike ntabaranuka lagi sampai mbese muyitwike nanti dulu biar gampang dibakar. bavuga ngo batwike bisi we nk'umuntu udafite icyazi manika amaboko. Paul, saya cuma cari. Urinde ndashaka inshuti yanjye. Oh iya. Bavugisha ukuri? Iya. Yego. Ini teman. Kabona y'icyuma. Twabonye umukobo yabangutse ntabwo nzi kandi azi icyo ashoboye iki. Kabona y'icyuma igihoro. Icyuma gifata hejuru. Cyuma. Muri bisi. Cyuma azokiteje. Uyu mugabo nirwanye ngenda muzi nirwanye. Ntabwo yoroshe. Hasi. Bashyireho radiyo. Arirwariye. Narimenya nubwo ngo yisobanukirwe amuswe maputa. Ndagutwika sha. Taragira. Ugiye kumutwika ndagucoma tu. Ndagucoma kibiriti kiri hehe. Ndagucoma. Nani muri bisi. Rimwe. Ucakavuye n'akamenyero. Tunagatuza. Sasanga ikibiriti. Hakuno ikibiriti. Bapfa ikibiriti. Kagera kumutwika nagutwika tu. Nagutwika. Arakizimya akamfata umunwa. Fata hakuno umunwa. Gafata umunwa. Nagutwika. Niba hakuno isasu. Fatanga isasu rimwe muri igiporoporo. Igishusho nk'isasu. Mujito. Arapenengeza ngo igishusho cy'isasu. Igiporoporo cy'isasu. Amariramo. Amakaritasi we. Urantwikuriza uri satani. Uri iki? Kumbe. Aho mutindi yanitse ntiriva. Niyo ryavuye muri ragwa. Baratwika. Kandi ari nani muri bisi. Bafunga umuryango. Ntabwo nzi baramuhora iki. Baramushaka iki baramuhora iki simbizi. Wapi. Yewe. Birango zine kindi kaze nkwereke. Kaze nirambe ndanda ajya gabikora. Kaze mbe nkandanda. Akora kandanda ndaje nirambe. Nirambera. Niya myirampo yafunze nabi. Niya myirampo. Bana mshate vuba. Gukwakwanya. Ya. Turamurya. Maze iminsi arwaye. Uburwaye utari yondora. Kajya mu ntambara. Bakeneye kwasha ntabwo nzi baramuhora iki. Ariko nawe niyorosha mutamo kanze kwerekesha. Kanze nguzwe ari wowe. Kanze nkotsa ari wowe. Kanze mwereke. Sasu. Urwashe murasa. Nawapa yundi wa musaza baramuhaye. Muze baramuhaye. Barasinzira. Musaza hasi. Muzehe. Tahaye umusaza. Tabaye umusore. Nawe ni muryango yarazi. Uyu musaza n'umukobwa we. Batwaye umukobwa. Namuze baramurashe. Uyu mutwe uramurya. Ubwe ntago yiyizi. Kumbe polisi nyuma ye.
baramukomye guca akavuyo, baramukomye baca akavuyo. Be hakuno tuvuye hakurya, hakuno harabahari babarara baje guhiga Abudu. Barashakira iki Abudu? Bashimuse Irene na kakana bari muri bisi na Arun inyuma yabo. Tempat tambang. Iya. Mana ini markas lu ya? Hanga ntabwo Arun abazi mwana, hanga mwitsimba mwana mufitana mwitsimba hadanje baziranye. Bayakoraga undi murara ku muhanda bitaga Pikiji yapfuye kera. Ada gunanya. Asanga Arun araja kuvuga byinshi mwana muri mu bice bundi kimwashimuse umwana w'umushimoti. Bose yabatumye undi muntu utari umwana w'umukobwa. None kuvuga mushimoti iki koko. Sasa umugabo muremure ibigambo byinshi baramudoda hasi guca akavuyo. Wa muginga wavuga cyane akavuyo kenshi mu kanwa ikara kizize azize ibigambo bye kobwa indani ya bikapu hasi. Barahanga hambiriye ku maso waje imbere ye. Nene umukobwa umwe twabonye w'indwanyikazi Bagasi wali Ibyiye ceceka wisakuza hanga hano mvuga ndagucura ururimi utongera kunsakuriza. Acha fuyo wewe kumba kuri polisi hari uwafashwe. Barahangaha umutwe afite byinshi yibuka baramukangura byuka sha yambaye amapingu kandoyi atuza sha focus. Romli penduduk lokal. Sasa ngo basanze wapfiriye hafi wa musaza. Apa hubungannya? Muzehe Romuri mirabyo Sahabat. Yari inshuti yanjye. Inshuti. Sekarang ceritakan apa yang terjadi. Rero mugabo byagenze biti habaye iki? Di dalam bisa ada teman saya, Pak. Muri bisi Orang-orang itu. hari inshuti yanjye. Itu maksud kamu? None namubuze. Yari mu bapfuye. Oya. We ntabwo yapfiriye muri bisi. Hapfuye abandi barasigara. Ada seorang dokter yang dari Jakarta. Yari umuganga. Namanya Aileen. Bamwitaga Irene. Irene. Yego. Siapa yang None abantu bishwe nande? Mbwira. Pak. Bapak harus percaya. Fande mfite kunyizera. Saya harus cari teman saya. Nshaka inshuti yanjye. Nkeneye mbone Irene. keluar? Sasa sinzangane bafande yakuba cyangwa gakumve. Yewe sha. Jya hanze gato nkwereke. Sekarang tinggal kita berdua di sini. Ya. Ubu ngubu hasigaye twe tuganire. Berhenti lu ngarang. Wenkinisha ngaha. Atau gua buang Cyangwa penjara pada. gute hanze. Bapak tahu tentang saya semua. Oke. Umva. Niba cyera unziho bwira. Uziki. Ntabwo nyifite wenda ngo kwangiza. Niba unzimbwira. Sasa ngamazo nyiza fanda bese nka Musa. Ya, terang ya. Umva. Kalau kamu tetap Kuvanye nimbwiye ko nta na kimwe uzi urengana. Oke. Fata hanga urebe. Sekarang lihat. Wa mugabo Lee. Uri muhiguye umusore. Uyu muntu uramuzi? Waba umuzi? Untuk membantu ingatan. Kanze basi ngire inkuru nkuganirira nkwibutse. Ya, siapa tahu kamu pernah. Wende inkuru wasanga nabwo wumva umeze nka usanzwe yizi. Tangira banza mwibutse. Ayo. Sumayiri.
Dulu ada sebuah cerita. Hari amagambo yajyaga avugwa mu minsi yashize. Seorang pemuda Bavuga ku muntu w'umusore udasanzwe, mysterious young man. Selalu meninggalkan jejak pembantaian yang membuat seluruh pantai berubah menjadi merah darah. Ko yaje kuva ahantu yishe abantu benshi birangira ngo bambonye hafi y'amazi. Anak-anak mulai menghilang. Kandi ngo mo yicaga Anaknya masih sangat muda. anashimuta n'abana imyaka hagati y'itandatu n'imyaka 10 batoya. Penasaran yang terjadi pada anak-anak itu? Waba uzi aho bana cyababayeho icyo ari cyo? Amuhata itabi amuganirira inkuru. Kumbe hakuno abo bari ayiri yafashwe. Uyu musore baziranye rero icyo kibazo bakeneye Sumayiri bamwita Abudu. Anak-anak yang diculik itu tumbuh dewasa. Anak-anak yang diculik itu Abo bana baje gukura bari barashimuswe barajyanywe. Dididik untuk menjadi penyebab Bavamo abantu bakora amagendo smugglers. pembunuh. Bavemo abicanyi ibyihebe n'ibirara Bocah n'abafuntuzi. gembong kriminal. Bocah ingusan menjadi gembong. Ndetse tuvugira ngo ibyo bigoryi byose byakuriye hamwe byavuyemo indwanyi zikomeye ku kirwa. Ngo n'abana barerewe hamwe ari benshi. Mereka semua Ndetse muri bose uko bari hamwe teroris misteri. biteguye ko bapfira Jadi guru. uwabareze ari we master wabo. Siapa sosok? Sekarang kamu tanya, Ndetse umuntu yakwibaza uwo muntu ni muntu nyiki wabareze. dia menjadi sosok yang mengerikan. Ndetse umuntu wanabareze nawe ubwe no mu banyabyaha b'umujyi wacu twizera bibirara ari mu banyabyaha ba mbere Yang mengerikan. batavugirwamo. Mereka yang hidup untuk mengetahui sedikit tentang dirinya, memanggil dia Ndetse benshi bamuzi nka Lee wa musaza afite ngo abana yareze b'indwanyi. Ndetse bose bamukunda bitego ko baba banamupfira bakamwitangira. Kumbe hakurya ari ahari yakiri amakuru y'uyu musore yose uko bimeze ko byagenze bye. kita berhasil melakukan penyergapan. Ndetse rwose kuri inshuro tubonye amakuru meza. Wari umunsi umwe Pernah kelihatan baracyamuganira uko byose byatangiye. tertangkap Lee yaje gufatwa yicaye ahantu ka rubanda war. ahantu hitaruye nta mbunda nta n'umurinzi. Polisi yamubwiyeho umunsi umwe. Bayangkan. Ntabwo ndamenya uyu Lee ahuriye n'uyu musore Abudu. Tuze nka Sumayiri. Yarafashwe umunsi umwe Lee. Ni ikihebe kagarara. Afite indwanyi ngo yakuje nk'abana yareze. Zitavugirwamo. Yarabatoje neza ntago bapfa guhangarwa. Sasa urabona Sumayiri. Ada. Binangaha. Bapak gila. Umva ntako ntabwo uransubiza. Nakubaje niba ufite ikintu unziho kimbwire uranzi cyangwa. Batangiye bavugana nk'abantu baziranye. Ahangaye hari ibimuri imbere yamweretse ko ni foto. Yicaye umunsi umwe we na Lee wa musaza. Cya kihebe. Mau ngomong apa lagi lu anjing? Sasa umugu umbwira. Pak, Ye ndashaka unyumve neza. nggak kenal. Ye na kimwe nzi amatara avaho. Bari indani muri station amatara avaho. Yewe sha. Cana amatara sha. Ye. Yumva hanze. Hari bigira bikagira. Nibazi yabaye iki? Ha! Bana yimbunda ye. Ada apa ini anjing? Niki kijya mbere araciye ku muryango. Polisi angaha nazi kandi ahangaha hari iki? Mbibutse Abudu arakenewe. Bakeneye Sumayiri Ishmael. Rebyanga kumbe neza imbere yaho hari icyuma kirekire
urwuma yewe mwidosi mu munwa mu rusu rwasaya mu rwasaya icyuma umugabo hasi mu rwasaya nta mikino ihari bakeneye Sumayiri bakeneye Abudu Abudu ni Mari akagabo kava n'utuguru dutoya tunzinya karitunganya Abudu ni Mari Siapa lo? Murinde nabibuka ndi yewe Abudu ni Mari Abudu ni Boro bacene Abudu ari umupfu bamucene Abudu yewe icyuma munda kumbe cyaswase ku ruhande cyaswase ku ruhande yewe ku cyuma cyubwe yishingiye mu meza mwijosi ku kanyama ku ruhande ntago cyamuciyemo neza ku kanyama ko kano ku ruhande neza ku ijosi gicamo kirafata sasanga nuki kucishinguzamo icyuma ariko ni ahandi imitsi cyayisataguye imitsi cyayibaze naze baramushakira iki amenye ko kihebe cyayogoje umujyi wose bahoze baziranye bamweretse ifoto bari umunsi umwe mu nama bicaranye ahantu hamwe basohokanye baganira ntabwo ubwe yiyizi bakise headshot da premier videos kugezaho hamwe na African movie kumba kiri ndani kumba hari umusego meza yewe kadata we mabandi yamuziye nabarara abandi barimena indani acomokayo yaje batungwe nabwo n'indwanyi yamenyereye umunago bakise headshot target mu rutwe atambuka niyumva lebye ku muryango haje abandi babimennye badari benshi ntabwo nzi kandi banarabacikirahe ngo hari abana batojwe ngo n'indwanyi zirica ndetse ngo biteguye kwitangira bose shebuja nabizerwa bali loyo sasa ndani bayo baraca mushaka mwana yangishizemo avana yinde vana umuriro nkwereke nako nawe usubizeho Abudu ntabwo nzi baramushakira iki Abudu nimba ari ideni yariye nimba ari iki ntumbaze kumba budari hakuno Abudu nguyu hakuno bashiraho amatara kumbe imbere ye nijabo sasu wapi nagi sasa rirasa tu
ntabwo isasu rirasa icyonzo ntabwo iri burase ntaryo ndasa ntaryo iri bundase ntabwo isasu rindasa rijyamo hasi Abudu hasi Abudu ntago acika uyu munsi tu yacitse kenshi uyu munsi sinzi Abudu kaza nkwerekesha ibyo wigira kanza nongere manze nkore loading shire mwandi twanga loadinga undara yabara 3 4 sawa nimba yarakoze ikibano bagabo ntumbazi baramushaka tu kumemere yewe Filimira abayo kigabo cyaje yaje tarajya misasu aracambara umutwe hejuru sasanga imbunda ndaje kwereke waruka ritazwe imbunda gake gira yihindukiza kandi hafi y'umunwa hafi y'umudomo kisubizayo na warayihindukiza yitonze hafi y'amatwi sasu riratwika igabo n'indwanyi imbunda hasi aragitwitse ariko ntago cyumva imbunda igiye hasi fata amaguru ye yewe iramudoda yego ko nyagasani hasi Abudu hasi Sumayiri hasi ajya munsi y'ameza bamuginga yuko korisha nk'abana kweli dukine kuja hapa kumbe asaje n'imbunda muri wa mwege anjing kita juga yego hasi gatangiye kuryoha ubu mwatangiye kuvugishwa kumbe aravayo haza undi ntaririmo byonyine ahangaha ugaragaje ukuri kwawe ubugaragaje uko uhagaze iyo urashe ntaririmo ubugaragaje uko uhagaze sasa n'amabandi byanga byakunda ntago bamuhigira neza nubwo ntazi yariyo headshot ko bakise headshot intambara n'indyankurye ngiyi cyonzi cyo n'indyankurye kigabo kiramusuma kimurusha ibigango kiramumanika nimwe nicyumva urangije ko kaze komeza urangije kimujugunya hasi nicyumva kaze mo telefoni byose hanga no kwifashisha abona hakora ibikate mapuro aracegura cya gihoro cyo ku mapuro gikate mapuro igihoro ruraritambika nirwumva ntago rwumva arakomeza arapika wapi kagabo karakomeshaho nikumva nako hasi headshot mfite mutwe urimo isasu ariko iyumva kigabo gishinguzamo bandi bose zapfuye sasa wambanje kanze naje nkongere kirazira guhutaguhaye nuko yata mu bundi
utaguhaye nukuyatamo dore ko wigenje yego ko Nyagasani dore ko wigenje cyateye hanga mashini yo iri mu twuma tujombana kigabona icyumva ndapfuye mbavu avuna ingupfa aravuna ukuntu kuvuna byanyabyo aravuna yitonze nisumayera aravuna nicyumva ngana byo kumva kigize nk'ikiyebe nicyumva bavu arakonyora ntabwo cyumva arakonyora yitonze avayo akaboko umutwe nangije mujisho aroroshya mujisho ndarinomba amena itara mu kinyoteri aroroshya ahangaha isosi ubishyizemo amazi yoroheje sosi yarayicayuye ashyiramo imiyaga apfa kumupfushiriza za mvugo z'iyi minsi ngo ni ugupfushiriza gushyiramo imiyaga gucayura isosi yaramuhereje arimo kugenda ameze neza mu mutwe kiramukurikira bwa bugira neza bw'inkware bwayigonze umunwa kirafata kuno kiramuniga dupfane muvandi dupfane ntabwo nzi kandi ibi bigabo bikoze iki ibigabo biramushe muvandi uraho muvandimwe yarikanse bamugabe muvandimwe unyica akavuna umuheto cyaramunize n'ikigabo kiramucyurira kiramuniga nawe ubwe niyemera kiramucira bwa mbere dohoye mujisho itara ukubita itara ararimenagura yakimennye ijisho yamennye itara cyari cyanze kumva ku ruhande aho bano bari bashimuswe ntabwo base barazira iki ntabwo nzi Abudu kutarimo guhigwa Ismail Sumayiri hakuno haje Li iwe kihebe cyambere muri uyu mujyi baramuzi avayo ngafite abana yareze bindwanyi banamwitangira bakamupfira ni kajisho mukobwa cari kamu yang tolongin Abdi niwe watabaye Sevia nako niwe watabaye Abudu Benarnya. nase Abudu mupfandiki niki kuri wowe itu bagus kan afite izina ryiza Abudi harusnya dia setia nese izina ryimenyesha umwizerwa loyalty cyangwa icyizere Anda siapa? wese urinde ngo Abudu ni umwizerwa bane ka telefone agira bahamagara hari abo yatumye ariko abatumwe bose tuvugira hanga Abudu yabivuganye Abudu yabahitanye bose kubangaha yatangiye kwibuka bano basore bose yarabazi barwanye mu kanya bano bose yishe bari bagenzi be barakoranaga ba filime sasa atangiye kugibuka nonaha ibyo atarazi kwawe yarwanye nabo mbere hose bari bagenzi be sasa Abudu yari muntu ki yakoraga iki kuki ibyihebe baziranye amabandi abacuruzi b'urumogi abapushayi ka telefoni karasonye kuri bagenzi be Jangan dibunuh. utamwica Bilang dia perempuannya mubwiye ko dufite umugore we kumba bwe ngo atamwica ubwo niwe abishe
yewe gaso Saya masih di sini. erega ndacyakumva ye ndacyahari Akan datang. kandi ndaje ndakuze kigabo kikanzemo Abudu ni muzima kizi imbere y'umukobwa Kamu masih ingat ayah kan? ese iso uramwibuka Abudu tangiye kwibuka Lee ahamagara izina yego mwana wanjye igikobwa Igo umukobwa yumva kuri telefone Aileen, Sumayiri Karame Ayiri Lee mureke uranyumva mureke uwo mukobwa atangiye byose kubyuka gake gake cyamenya aharereye location hanga barayibonye yaho Abudu ari sasa kuva hano hantu ari bahamenye ni ikibazo telefone arayibika bati imbunda n'amace y'ingenzi ukase ku kigabo mu rutugu ntabwo mukaso gikanga bigabo ni inyamaswa kigabo ni inyamaswa Should have stopped here. I thought. wakabaye nteye mu ijosi naho rwose ukoze ubusa ntagaragaje ko ari umuhanga mu kwica iyo aba ari umuhanga akaba yamuteye mu irugu ndetse bwatinze dore ngo Abudu arerekera aderese yari yayimenye yamenye ko bano bana ngo bakuriye ku hafi y'inyanja niho uwabareze yabarereye ndetse ngo n'abana yareze ari indwanyi zamurwanirira bamwita se ariko ngo ni se wo mu kuzimu the father of hell cyangwa from hell sasa gute yabareze byaciye mu zihe nzira karacyakomeza ndetse ukagenda byinshi agenda yibuka amateka ye na Lee n'amateka maremare Nali amufite souvenir nyinshi ndetse ngamwise Abudi bimenyesha umwizerwa kirimi cyabo abanyamalaysia byinshi yibuka byabaye uyu mwana yakuze ari indwanyi yatangiye kurwana akiri mutoya kera yahoze ari indwanyi umugabo yizeraga yamutumagaho rukomeye wari umunsi umwanga abona inkota y'igice y'igicimbu kigabo kirakaniga kana n'indwanyi baga ikigabo rangije umwana avayo mbere yacu nta mbabazi mu mutwe nta mbabazi nta mikino ihari nta mikino ntakiri kigabo hasi Abudu yahoze ari umwicanyi ntabwo bitangiye uyu munsi twabonye abangutse afite ukuntu anyaruka bakise headshot aracyari junior Dapolimi yagusobanurira African movie Dapolimi ya videos kugezaho ndetse angara umukobwa naho banza ari indwanyi y'uyu mugabo ngo bameze nk'abana be ndetse ngo baramukunda bamwita ise wabakuye mu kuzimu ni bwatinze yaje neza adresa yizi yatangiye byinshi kubyibuka twatangiye afite inkovu ku mutwe byagenze bite ese ni isasu niki bakise headshot ngo tureba yaje mu mashyamba telefone yonyine ubwanga yamuha amerekezo yaje mu rukerera yaraye mu ntambara arwana bwamukereye hagenda hanga arimo arahuzahuza duke agenda yibukiranya ngeze ahangaha utangiye kureba hejuru bimeze nk'aho hari icyo yibuka cyabaye umunsi umwe agomba atabara umukobwa Aileen wamuvuye n'umuryango wamwitayeho
ntabwo yabatererana. Ageze ahangaha hari icyobo. Hano hantu hose hasa nkaho azi yabaye. Harimo icyobo. Vanyeyo. Nta mazi. Che. Nebyanga mu cyobo. Hasi mu cyobo. Tangiye kwibuka. Bona uri kumwe n'abana batoya barwana. Bona inzavuma nyinshi zihanganye. Zingo zirwana inzavuma. Zakoranye mu munsi umwe barwana abana batoya. Byagenze biti habaye iki? Kira aho ngaho wari washamuga turabyibuka. Jalan itu. Ibihe byose byahangaha byahahise. Lo ingat kan? Urabyibuka? Kita dijatuhin dalam sumur itu. Wadusize aho ngaho mu cyobo urigendera. Itulah yang bikin dia beda dari bajingan-bajingan lainnya. Ndetse niyo mpamvu atandukanye n'abandi bose. Dia rebut kita dari orang tua. Yatwambuye imiryango yacu. Wavuga ngo ntamuzi. Aratwigisha kubaho twirwanaho no kwica. Bahkan berminggu. Twamaze iminsi n'ibyumweru byinshi tutarya. Nta n'amazi yo kunywa. Dari kasih minum. Yashimuse ngo abana bazana ngaha badafite n'imiryango yarababuze abashyira ngaha abicisha inzara. Nta wundi ni wa mugabo bise ngo Nelly. Iyo nzara twaciyemo niyo yatumye tuba abavandimwe. Byinshi twaciyemo byatugize abavandimwe. Ndangije akeneye amazi amuha yo kunywa. Bose babaye abavandimwe kubwo iminsi mibi baciyemo. Buri hari ukuntu iminsi mibi n'iminsi mitindi ihuza abantu ikanabatanya. Tapi akhirnya nggak seperti itu kan? None ni kuko byarangiye se? Ya. Yego. Sebotol air. Yaduhaye icupa rimwe ry'amazi turi abana. Byonyine angaye icupa ry'amazi rimwe ngo bajyaga barirwanira bituma bicara bapfa icupa rimwe. Bana bapfuye agacupa k'amazi. Bamaze kurwana. Dari neraka. Nibwo data wacu wadukuye mu kuzimu batubatuye. Bangsat itu. Nase nibo bizi. Masih belen dia. Kiri kumwe nawe. Umva. Iteka buri muntu muri isi ahitamo inzira zacamo. Dan ini udah takdir. Yewe iyi nzira ni niyo nzira yanjye. Nubwo atari nziza. Kalau punya kehidupan baru. Ngapain juga lo? Niba sana ufite inzira yo gucamo muri buno buzima kucyo garutse ahangaha. Mbwira nawe. Aku bakal kasih lo kesempatan untuk mundur. Bino bivemo wigendera ndakureka rwose ntabwo ndi bukwica. Ntabwo sunyica gute? Gua nggak bisa mundur. Ntabwo nasubira inyuma na jenje. Karena dokter itu. Kubera umuganga kurayo inkoni. Kiboko. Kubyivugiye. Urese ahitamo inzira ye. Gakeka kinyuma y'igiti. Ini gak akan semudah Tejo dan Erega ntabwo ngibi biri korohereye ntabwo ni nk'abandi bishe mbere bose. Babagenzi bebyiri yishe bwa mbere yiciye mu nzu ya polisi. Ntabwo yameze nkabo. Izangara mubura. Aramubura. Aramubwiye ngo ntabwo nimeze nk'abandi bishe mbere hose. Nge ntabwo nibukorohere. Gake abuze umuntu mw'ishyamba hari igiti ye ni maji cyangwa kumbe hejuru manukayo inkoni ye inkoni fera beto filime nayizanye niy'umwaka inkoni my friend is inkoni ziratandukanye iyi ni icyuma inkoni fera beto kwitama fera beto y'urwasaya ajya hasi yamwangira ati ngo tumvikane muvandimwe nge sindi nk'aba bandi bose bamenyereye twabonye kano gabo filime itangira k'icyumuntu gafite icyuma bateye ry'abandi pikiji na runo tuzi uko byagenze
yewe 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 ko Moni nakukubita yego ko nyagasani ugiye gutangaza atangiye kumukoramo ntabwo boroshye batoje ibingana barakuranye batojwe ibingana bose aratinga Ferabeto we aga uravangirwa yaramukubise shawo karamuhuraguye ngabo niyumva batojwe ibingana ni inyamaswa bombi ni ba nyamaswa ni ba muntu nyamaswa ba muntu mpyisi twagiye sha uze neza sasa ubu mutangiye kujya muri finali ya nyuma na nyuma bano bantu bose imitima ni impyisi ni imbwebwe n'amasega ntabwo wabwira umuntu uyu ugafite umutima w'umuntu bingoni bingumi bimicango yewe gadata we rimwe uzi gukinga Ferabeto my friend tega amaboko Ferabeto bakubitaho we sanga yabyimbagiranye ariko niyumva Ferabeto niyo bahanganye kano yatangiye guhereza amanete kayakuramo aragakubisa umutwe banza wumeniye mugabo ananiwe kureba yikubise inkoni y'umutwe we ubwe uyu nawe ahanga yamuhuraguye ikibubayeho ni cyoroshye yamukubise inkoni y'umutwe ubwe niwe yikubise amudomye rimwe waza mu bwonko byikaraza bagabo ziraha yaje amukurikiye bamukurikiye ntabasha kugenda yaramukubise kweri dore ngo ntibemera ntabwo bumva yapfuye kare yamukubise ubwonko arabumena amaraso yizenga mu maso hahandi umutwe awumena kasike irinda ubwonko barayisekuye filime iraha kandi ngo urabona ngo filime ngo ntabwo mujya muzidukorera ngo zikorwa n'abandi ngo ibiki n'ibiki ndaje nzukore mwumirwe maze iminsi ndi muri byase kumbe kiraho bajuna zamurasa arasa havuye wa mukobwa haje cya gikobwa kiramukurikira kuki bakise headshot murebe filime kalau ngebelain kamu ini balasannya yahoza gukunda kwitangira muvandimwe Basi none dore ukuntu mugenje nuko nguko mwituye kamu mencablahin kita Abdi abo twese baduca mu bice urateza gutatana hagati yacu bara abavandimwe ndetse ngo Abudi ni urimo kubatandukanya yajanga mu kujya fata ko umucanga yitonze uriye mucanga mu jisho uzabaza igikona cyo kibizi sanga jisho igikobwa bose n'abavandimwe barimo batandukanya baramukundaga akuruka arabitura masih ingat aku kan Abdi Abudi uranyibuka tangiye kwibuka umukobwa wari umunsi umwe ahantu hamwe amutunze imbunda atau sekarang aku harus panggil kamu Ismail jangan ngwite Ismail Sumayiri Gimana Aileen? ari he Aileen Bawa aku ke dia. yana hari ndwanyi kazi ngikujyane sinzi ko byapfa gushoboka aku nggak tahu mana yang ngebuat aku lebih sedih ngelihat kamu ngebantai semua saudara ikintu kimbabaza iyo mbonye wica atau kamu kayak gini sekarang ndetse wari umeze nk'ubabaje
wica abavandimwe unateye agahinda. Tahu dulu kita sedekat apa? Cyangwa ntabwo uzi ukuntu nyine twose turi inshuti magara, turi abantu ba hafi yawe tukwegereye. Twarahoranye, twasangiye byinshi. Kenapa semua itu harus berubah, Abdi? Ese kuki ugiye guhinduka? Kuki ubihindura ibyo bihe byose? Uretse we ntabwo nkwizera. Mungkin karena kamu yang naruh peluru di kepala aku. Impamvu nuko wandashe isasu mu mutwe warandashe. Niyo mpamvu ntimahisemo guhinduka. Bamurashe isasu mu mutwe. Ayah kan? Aterege wagambaniye umusaza, waramugambaniye. Kamu tahu kan aku akan pilih siapa? Ndetse yabize bamajije ngo mitemo nahitamo uwo nahitamo uramuzi. Aku nggak mau ngebunuh lagi. Umva rwose Rika. Iminsi myinshi byose bicombirana ngo nyine kwica undi muntu sinkubeshye. Umukobwa asigaye ngende ntabwo nyine mbwe kubica. Wanita itu jatuh ke pelukan kamu. None mpamvu urahangana uko uriya cya gikobwa iriya mbeshu. Dia nggak ada hubungannya dengan semua itu. Ureka Irene nivange mu byacu. Irene ararengana Irene. Yararaka banze karamukundaga kano gakobwa. Karakundaga Abudi. Sasa Abudi yabonye undi mukunzi. Afite undi yitayeho. Kalau kamu benar-benar mau ketemu sama dia, Niba ukeneye umukobwa cyane Rika. Nakihebe. Manura kuno hasi. Kobwa cyuma. Baramubaza. Banamo. Namba ritangire. Ibyo kunkanga ngo ntabwo ukeneye kuncanya ntabwo binkanga nushaka kunyica. Abudi gikobwa barakuranye arabangutse ku cyuma ahakoza arabaga arabaga kobwa arakomeye bwa mbere cyari ferabeto ubu sasa nakunde niwe wamurashe isasu mu mutwe bakise headshot. Mukobwa hasi ntabwo akeneye kumwica, wakeneye Irene. Kugira neza bw'inkware bwabugira neza. Uyu nta mbabazi akeneye kugirirwa, nta mbabazi yakwatse we nawe ni ikihebe. Nta mbabazi yakwatse, nta mbabazi yagusabye kumugirira imbabazi n'iziki. Nta mbabazi yagusabye nawe nta mbabazi ukeneye kumugirira. Fata icyuma neza karagihindukiza karabangutsa agakobwa kamirisha nyeri karamubaga nanone. Barabaga barakuranye barareranywe arimo arabatandukanya ngo yatangiye gukunda arica misiyo yabo. Rekera aho ngaho Rika. Kanze kumva gafata amateka ni kumva. Kobwa ni kumva yakagiriye imbabazi. Karamukunze nyuma karamurasa. Yagambaniye se wabo Li boss. Ikobwa niga sasu niyemera ivi ku mutwe. Cyuma ku ruhande ngiki yagahaye ivi ry'umutwe. Fata icyuma we ntagamije kwica. Rika tekera aho ngaho birahagije. Nimba utemera ariko nanone wamara amaje nagusogongeza.
Kamu ingat? Hano urahibuka? Latihan di sini. Twarahitoreje turi abana, imyitozo myinshi. Dari selalu kagum sama kamu, Abdi. Ndetse nanagukundaga Abudu. Itu momen terindah dalam hidup aku. Byari ibihe byiza twasangiye nawe. Ndatinyumva. Kamu gak usah di sini lagi sama Li. Li wamuce kukigendera ubishatse. Kamu bisa milih untuk wajya kure ye. Milih untuk bebas. Ufite amahitamo yo kwishyura ukizana ukabohoka. Kakundaga Abudu. Sasa byajemo n'ifuhe. Karakara kurushaho. Nazi karakebe hano kindi cyuma imbunda kayikuyeyo. Rika batojwe kwica. Kamutunze imbunda atangira kwibuka. Nina kukamurasha bwa mbere. Ajya kwisanga ku nkombe y'amazi. Babo turajya muri koma. Kamurashe mu mutwe. Musi Bundira hindukira ku ruhande. Yo aho kumurasa karashe ku mpanda gatera icyuma kari kanze kumurasa kuri inshuro bwa mbere karamurashe karamukundaga byari order ariko uyu munsi nta order ihari yo kumwica ya ubwe ni ubikoze ate sasa ku ruhande arasa ndamutera icyuma mu nda Rika oya Teye icyuma ko mwijima arawumenagura Kita impas Ati noneho muri kano kanya njye nawe turatandukanye we are even baratandukanye no byanyabyo bizira kongera guhura wamurashe nako ataramwansi bari yagambaniye se ise wabo wa mugabo boss Lee sani bwatinze hakuno ku ruhande aho boss ari abasore bose bajyanywe bose Abudu yahitanye ntabwo nzi kandi ahanga bose arakora iki hari igihe iby'isi bikutangira kukubera nk'umucanga ibyari ifu y'igikoma bikaba umucanga waratureze tugira impyisi wolves amasiga Atuma dutoje ngo tubabicanye natuhoya terbukti nabatoje ngo mube abanyembaraga seorang legenda dan lo bukan seorang ndetse ubu ngubu singubeshye ntago twakwita ko wenda uri intwari cyangwa uri umutabazi cyangwa uri iki umunyabigwi tapi cuma orang tua yang beraninya sama anak kecil ahubwo tumaze ngo tufata ngo uri umuntu w'igisaza gifata nabi abana babandi kibahemukira akhirnya lo ngelakuin kesalahan kan ndetse bwanyuma na nyuma ukoze ikosa niba utari ubizi Why don't you just come home? ese ubundi waje mu rugo Kita selesaikan. byose tukabitunganya tubiganireho mva n'ubundi rega ndi mu rugo ndahari ndi ku muryango yakoze nta kindi ati wakoze amakosa wareze abana b'abandi nabi ndetse uri umusaza uhemukira abana wahora ubusa genda wihishe mwana muto abana abandi yabareze nabi nta cyari cyo ni ikintazi ntawe uzamwita intwari nta n'uzamwita umunyabigwi legend kumba ngaha ari wasigaye bangun haguruka sha hagunyukwa haguruka amuka wewe balik badan hindukira Kenapa? sekanda hindukira hindukira kuberakana kugitanda ntango murabyumva ntango hanga murabyumva ikikuri cyo murakibona kuza ubwenge sasa yirinde n'ubundi cyo cyiza cyo kuba mwiza ubundi iyo uri mwiza hari igihe ubizira ubwiza bwawe hari igihe ubuzira kiramuhindukiza neza gikurayo mwana ngafata isahane
umutwe isahane kurwihebe habuze gato rwari rwatajya kora kwitunganya batanga isahane bamenye isahane menetse arakijomba gura isahane bamenye idongo ryayo yari idongo rwana rureba ahangaha ikigabo cyafatiyeho cyo gishaka zana ahangaha tega nkwereke tega ibyo utega kumva kiya gutya imbunda irarasa kana kakuri imbunda irarasa akuri imbunda irasa nabi baragenda iragifata ayirindi ibyari ukuryoshya nawe yatangiye kuba umurakare niga ikigabo icyambaraga kimuta hasi icyambaraga gishaka tu ndashaka amavi urapfa tu mwembe ndabica ahubwo banayimbunda ntayizi yayibonye muri komando fata imbunda ntazi kuyikoresha arashe wapi yewe cyano ntabwo erega wandasa araganga yitonze umwana arabizi nabonye abigenza batyo naho ngaho kandi nkwereke yewe my friend izi nibyo bambwiye ngo umuhanda si umuharuro buriya kujya mu muhanda imodoka yakwica urebye nabi sasa n'imbunda ntabwo ari igikinisho tuvanga tugende nta mikino ihari yaje gusanga ibiri ahangaha ari ukwirwanaho ibyahangaha ni uguhaye n'umuhe uba uri umuhemu ubundi mu kinyarwanda nyacyo uguhaye n'umuhe uba uri umuhemu sasa ubundi yaguhaye nawe ujya umusubiza bavandimwe mujye menya gutanga niba umuntu aguhaye nawe umuhe ariko mwabaye muti byabaye huguha kobwa wari umuganga ahangaha imbunda zasimbuye inshinge imbunda yarakonotse fata icyuma tekinike ni huguhaye kana mu ntoki kana gato bakiraha inyuma yaho hari uwande abaca vuba vuba nyarutse ya watangiye avura umurwayi avura bibaye intambara my friend ayiri ni njyewe kobwa yahamutse cyaboneye ahangaha kirakatsindwa na rurema ayiri ni we yari yikundiye agakobwa meze neza n'akana keza ndetse na keza disi ku maso kamutunga icyuma nawe ntabwo ari umwizerwa nawe ntabwo ari umuntu yewe mbabarire unyihanganire kandi I'm so sorry. Kamu nggak apa-apa kan lagi? Cecek. Ziba, shut up. Ayiri. Sabar. Tuza. Vimbere ngende. Kita mau keluar dari sini. Turagiye tuva imbere twigendere. Duhinzira. Keluar dari sini. Nacyo tumugende. Nanjye turajyana muhumure. Nemba ari ukugenda. Nanjye turajyana. Nawe uri umwe muri bo. Ni bene wanyu. Nawe umeze nkabo nawe mutandukaniye. Iya. Yego. Kamu benar. Ibyo mvuga ni ukuri. Semuanya supaya aku lakuin supaya aku bisa lepas dari mereka. Byose nakoze ngira ngo mbavemo.
Semuanya bawa aku ke hari ini. Nibyo bingaruye ahangaha uyu munsi muri kano kanya. Intambara arimo arwana yo kugira ngo abavemo nta kindi arwanirira. Ubwo namwizeye cyane ko yazavugana nali kuri telefoni. Ati bwa mbere warantabaye urabyibuka. Sekarang aku minta tolong. Nkeneye kongera ukantabara rimwe. Bantuin aku sekali lagi. Nanone wongere untabare ubugira kabiri. Wantabaye burya n'ubwongere untabare. Kari yumviriye byavuga n'ukuri. Sumayi ariko ni hahandi kurira no guhoberana ntabwo bivanye ko intambara igikomeza. Intambara iracyarimbanyije. Rebye hakurya Lee boss uyu niwe mubyeyi wese wabarezi bamwitaga ngo ni se wabo, father from hell, father. Kobwa mutwe kabona mbabaza arahwera, kobwa arahwera. Sasa wabatoje bikoraniyemo we na metero naka mwarimu bikoraniyemo. Why you look over there? Look at me. Hassan, look at me! I'm your father! I'm your father! Ati ndeba ndi so. You Wowe are just a fucking dog that doesn't know the word obey. aturimbwa itazi isi y'uburibwe icyari cyo. Gambara Rika mana? ari he Erika? Erika yapfuye. Shamuze yamukundaga. Dia mati juga. Yapfuye? Mbwira. Is she dead? Kamu bunuh dia. Wamwishe? Hah? Kobwa wanjye. Muzaga arashaka aramwishe. Uwo yise ngo nimbwe itazi isi uko ari isi yuzuye uburibwe. Dia udah lama mati. Yapfuye kare. Sejak lu tarik dia. Nako yapfuye kera. Yapfuye umunsi uhura. Bose bapfuye. Umunsi wa mbere bahuje ibiganza nawe. Ubafata ubarera ubita abana bawe. What for? You're my son. You're my son. Uri umwana wanjye nawe. My son. Mwahungu wanjye. Abdi. Abudi. For every time you call me by the name. Ibyo konyeta umwana wawe waranshimusa nkuri wacu byo ntabwo ngiye mbyumva. Ayiko uweyiza amazina nyakuri. Uyu musore Abudi. So be it. Budi. Sasa Budi arakaje se. Abana bose isetaga ngo nabana bose yabahitanye. Ngata abana ahubwo bapfuye kera kuva umunsi wa mbere muhuza ibiganza uvuga ngo ugiye kubarera. Ubita abana bawe nibwo bapfuye. Ntabwo bapfuye uyu munsi. Avana yizi mbata. Unavana yizi nkoko. Yewega. Mwana na se. Mwana na papa. Wapi? Mugabo arakomeye ariko Abudi niyoroshe ndamushwatura. Baratura. Yakabudi baramukubita. Abudi hasi. Ngumi. Ingumi ebyiri double. Yamuhaye double. Ndacyakongera ndakeneye nguhane. Ndakeneye nkwemeze mpaka wemeye. Laka. Fight. Nambara.
we kigabo nicyumva mwana yitonze ndakwereka tu nakwereka ariko nicyumva ndangije aracidaha mutkuramurya rya sasu bamurashe yarashwe na Rika umutwe kuri rya sasu nawe ataragihagira imbabazi mutkuramurya ariko mutkuramurya kiramukubita cyamukubise umutwe kizamuka umusore hasi imara ribwa mu mutwe imara ribwa ariko ni ahandi umugabo mu Rwanda umugabo yirwanaho nambara ntibyoroshye umusore hasi bakise headshot n'utundi nk'utu turahari nimuze mwihahire filime mu ry'ubuzima kandi budahenze My son. mwana wanjye heregura umwana ntibyariye nawe undebera urukundo Raising you was my greatest mistake. kuba narakureze nakoze ikosa rihambaye Pay for it. iyo kosa nakoze ndimo ndaryishyurira natangiye kwicuza impamvu yamureze ndangije nimurangiza yaraswase gato umwana yagerayo yaramusezeye kandi aramwambara yewe kigabo nicyemera gisaza nicyemera aracyagiha banza kumuduma banza kumuha umubonjo Nadoda igisaza mingumi pamangumi we ugisaza mangumi nyayo vakuby'imikino we kigabo hasi ndatisha ngo warandeze ngo wakoze ibiki byo ntabwo bindeba ngo warampemukiye kuba waraje kundera impamvu wandeze ndayicuza kiracika impamvu yamureze arayicuza acika arakikurikira urese ngweno cyamukubisha umutwe yamagara mu gifu ufwa navuna icyumva cyaramukanzanga nicyumva kuraho inyama nawarangije gukora shyira hasi kumbe kugishyira hasi ku giti hari ari igisongo ku ishami bacimbuye ku ishami n'imvura ibiha umugisha ubundi by'Imana yahaye umugisha biranyagirwa
ndamufata kimukurura ku gisongo kigabona icyemera gifite ibitoki ahangaha ni nk'amapensi kimushinga amapensi y'ibitoki bikomeye bapfane ari waje gutabara umukobwa akurura umusore niba wamukijije nabundi yabuze gato cyari kimurangije abuze gatoya ariko cyamukubise shaho muri hari ukuntu umuntu akiraho amana ati yewe umwanzi yabuze gato ngo anyivugane n'Imana yakoze ibyayo ri mu giti nabi nabirambiwe akeneye kubivamo. Ishimayeli bamwitaga Abudi bo ubwabo bifunga amaso. Akenshi iyo sinzira imeze gutya aho niwe ugendera komeza undebe amagara ambulance wenda bavangaha byagitanga barebye buriya winsiga nabo musore nambara rwanyene yari yoroshye za fera beto abimbunda abibyuma abintoki zimeze nk'amapensi yewe naho umusore yari amabuye naho rwose yageragezaga urwamiseke iseke niwe warwanye n'umugore bari mu nzu bararwana umugore utwite jagiye anatse rwose nakoze ibitangaza abavandimwe narwanye n'abantu babiri icyarimwe umugore anatwite inda mu nda bose ndabakubita ngo yakubise umugore utwite atsinda intambara y'ababiri ari umwe ndetse nibwatinze amasaha yaje kwicuma n'iminsi wa muganga Ayirini naho yarindwanyi nambara itoroshye abantu bose mwatojwe ibingana barabona bagutoje banye urugamba rutoroshye bakitaga headshot. Imana ishimwe ni kararangira we so bukarangiye ko the band yapfuye. Kumbe yakono ku ruhande minsi maze kwicuma wa muvuzi kazi w'umuganga Ayirini ari hakono ku ruhande mu ivuriro baramukubitaguye n'ibishoboka no umurwayi nk'abandi bose ntarakira. Ntambara yarwanye ntiyari yoroshye nk'umurwayi yavuye aho arwariye azanga mu kindi cyumba kandi ubundi ntibyemewe niba uri umurwayi gumi wawe ntabwo ujya kuderanja abandi barwayi yaje kuderanja undi murwayi. Hari uwagowe hakuno twatangiye ari muri koma aho yiviriyemo ajya mu ntambara arongera yigarutsemo nanone. None yaje kuri inshuro bitoroshye wese yambaye bya sima ahandi baramupfutse ahandi ni indodo na ya nkovu y'umutwe ntiyari yagakize rero ayongeramo nsanga umukobwa arako yamubikiye pasti ajaib stresnya. wese ni ibipfuko gusa Deja vu rasanya. Gimana Jakarta?
atukubira hanga wanzu ibyo turimo muri kano kanya byose umeze nk'usanzwe bizi biri familia. Ese uyu mugira wumvute mu Jakarta wavugisha ni yumva urabizi uri muri koma abayumva akatabasha kuba yasubiza keluar dari sini. Tegereza vuba ngaha uzahava hano. Pasti ajaib stresnya. Ndetse ubu ngubu nta na kimwe urabona nta n'icyo uracamo. Please. Atari ko ndakwinginze Jangan bikin aku nunggu 2 bulan lagi. Ntuzatume negereza andi mezi gutegereje sibyo. Mu yandi magambo gira vuba ukirenda mbigura ngutegereje. Kira vuba vuba uzunsange. Nta wundi muryango afite isi yarapfuye muzehemera byo. Ndetse wabwira niwe muryango nyine rasigaje ni nawe mukunzi. Nagire vuba musange aricyo kumutindira. Arimo kurira ariyumviye asobundarizwa n'ikira wambona nibo ndarira imbere y'umurwayi byo yabyita iki. Fasha ngaha yamwise Ishimayiri bwa mbere Sumayiri azwi twa Abudi ryazina yahawe na se aryandikaho wimuranga. Ariko nanone yabaye umuntu mushya bazana kumwita amazina nk'aya ngaya nayo kumurakariza ubusa. Yakubwe nabyuka azitira izina rimukwiriye nimba kiri Abudi wa kera cyangwa ari Ishimayiri mushyashya ubu ngubu byose amahitamo naye aho kumwita andi mazina. Yatangiye kunyeganyeza intoki atangiye kugaruka ibuntu. Yabashije kubyuka azunguza ibiganza ubwo areba ndetse n'umutwe yarawuhindukije umutima utera neza. Tulis aja. Ufite kwandika ugomba kwandika uti Ishimayiri ntago ndi Abudi. Kira amazina yanjye wampaye niyo nemera. Byazana rya Sumayiri ibyo yari yishimiye ndetse abaye umuntu mushyashya ntago akiri wa wundi wa kera Abudi. Nuko igenze bahitaga headshot nari Junior da Polimi yangusobanurira ndetse ari African movie ngo bisanzwe hamwe na da Polimi ya videos dufatanyije. Hasta la vista bye bye wazikunze amagara nimeranyura yizi ndetse aho nsangura hazi. Hasta la vista bye bye nemuci kwenye